Krong Pli Atwar Kasemaralong Kana Hogdun Longle Ahempu Atumafan Compensation Pipon Wek Nanjipura United Students Union of Karbi Anglong Pen Karbi Anglong Deputy Commissioner Afan Pinpuralo Pajirpon Koilamati Lapen Sotiana Adak BBDC Atwar Akungkung Kepan Kapangthai Asai Kedengpon Tumpring open stage along BJP mass joining program lapen Assam Darshan scheme amai kangnipon. Biswanath alongri balisang raikom asai khiatum mena asai cherok tokpen kacheklem. Liberator Hanbang Sondro Singh Dongpi. Aprangsi Biswanath Karbi live kelangwer kaching honarat donapan kardom nang pajiriklo. Tanda pini arsik jit lapan soda ka berta non angton pen ajik tha. Pini ke cengsi arsik jit lapan soda ka berta lapen lo. Krong Pli Atwar Kasela Malong Kana Hogdun Longle Ahem Phatuma Phan Compensation Pipon Wek Nanjipura United Students Union of Karbi Anglong Pen Karbi Anglong Deputy Commissioner of Phan Pinpuralo Kapajeta. Ministry of Road Transport and Highway Gov of India Pen Choki Chokam Amo Ansose Kapaching to Tekja Phanpura Dopoka Pen Dimapur Adak Karbi Anglong Alongri Krongput Pen Krong Pli Atwar Semar Pomlo Laso Atwar Kasemarji Phanpura Towar Akung Kedon Hem Reed Kulat Thengpi Thengprang Anta Parulo Anparta Towar Akung Kedon Along Leta Parlosi Towar Ajam Kepathe Asai Klembomlo Seta Fuloni Revenue Circle Angkang Parokhwa Denarong Dokmoka, Langhin, Fuloni, Center, Hauraghat, Tiniali, Lapen, Bokolia, Malom, Krong Pli Atwar Kasemarji Aphan, Longle Kaparlopon, Ongdung, Longle Ahempu Atumke, Pini Arnianta, Compensation Atanka, Long Wangwelang. Lasi, Krong Pli Atwar Kasemarpon, Along, Longle Kana Hogdun, Longle Ahempu Atumapan, Sorkar Pen, Kapatik Pon, Compensation Atanka, Pipon Wek Nang Pokpura, United Students Union of Karbi Anglong, Tiripia Maypen, Karbi Anglong Deputy Commissioner Arideng Pinpuralo Pajirpon. Pinpuralo along Kejong Ponke, Doboka Pen, Dimapur Adak Karbi Anglong Alongri, Krongput Pen, Krong Pli Atwar Semar Bomlo. Lasahut, Lakhao Nepin, Hem Reed Kulat Thengpi Thengprang, Paruponlo. Sonsi, Towar Akung Kedon Along Leta, Parlosi, Dode Sang Sepen Towar Semar Ponbomlo. Seta, Fuloni Revenue Circle Angkang Parokhwa, Denarong, Dokmoka, Langhin, Fuloni, Center, Hauraghat, Tiniali, Lapen, Bokolia Malom, Ongdung Longle Ahempu Atumke, Sorkar Pen Kapathik Pon, Compensation Atanka Long Wangvedetlo. Ajahok Land and Revenue Department Asaiki, Lapen, Dalalatum, Angbong Kachijogdun Ajoksi, Longle Ahempu Atum Sorkar Pen Kapathik Pon, Compensation Atanka Long Wangvedetlo. Lasik Krong Pli Atwar Kasemar Pon Along Kana Hogdun Longle Ahempu Atumaphan Sorkar Pen Kapathik Pon Compensation Atanka Pipon Wek Nang Poputa Pinpur Alo Along Kejong Padopontu Pinpur Alo Kapajir Dam Ahut United Students Union of Karbi Anglong Tiripia Me Amepu Bibison Teron Kongchun Bang Jintu Hajorika Pen Chenglok Ongdung United Students Union of Karbi Anglong Asong Jatum Chetongdun Kulo Underot যোনটো আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত যোনটো নেশ্যনেল হাইৱে যোনটো নিৰ্মাণ চলি আছে সেইটো যোনটো পাৰখোৱাটো বকলিয়া যোনটো ফুলনি চাৰ্কুলাৰ আণ্ডাৰত যোনখিনি মানুহৰ যোনখিনি নেশ্যনেল হাইৱে যোনখিনি মাটি তেওঁলোকৰ ঘৰ বাৰী মাটি যোনখিনি নেশ্যনেল হাইৱে কৰিলে তেওঁলোকক এতিয়ালৈকে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনো যোনখিনি প্ৰাপ্য দিব লাগে তেওঁলোকৰ পৰা দিয়া নাই এতিয়ালৈকে বঞ্চিত কৰি ৰাখিছে সেইকাৰণে আমি এইটো ক্ষেত্ৰত ফুলনি চাৰ্কুলাৰ আণ্ডাৰত আমি আজি কেইবামান আগত আমি এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ যাতে ইয়াত যাতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই যাতে হস্তক্ষেপ কৰি ৰাইজক যাতে টুপি পিন্ধোৱা ৰাজনীতিৰ পৰা দূৰত থাকে বুলি আমি তেওঁলোকক এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছিলোঁ কিন্তু আজি আমি অট'নমাছ কাউন্সিলৰ প্ৰিন্সিপাল মহোদয়ক এখন আমি দাবী এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰোঁ আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ উপায়ুক্ত মহোদয় ডিচি মহোদয়ক এখন আমি দাবী এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰোঁ কাৰণ সেইটো কাৰণে প্ৰদান কৰোঁ এই যোনসকল দৰিদ্ৰসকলৰ যোনখিনি ঘৰ বাৰী নেশ্যনেল হাইৱে যোনখিনি মাটি ক্ষয় ক্ষতি হৈছে তেওঁলোকক এতিয়ালৈকে এই যোনটো ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ তেওঁলোকক দূৰত্ব ৰাখিছে ইয়াত দূৰত্ব ৰাখিছে অট'নমাছ কাউন্সিলে এতিয়ালৈকে ইয়াৰ ওপৰত কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই বা ইয়ালৈকে নিমাত হৈ থকা আমি লক্ষ্য কৰিব পাৰিছোঁ সেইকাৰণে আমি সংবাদ মাধ্যমৰ থ্ৰুদি জনাব বিচাৰোঁ যাতে তেওঁলোকে অতি সোনকালে যাতে অট'নমাছ কাউন্সিলে যোনসকল দৰিদ্ৰসকলক যাতে ক্ষতি দিয়ে আৰু ইয়াত যোনবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্টেল কৰ্তৃপক্ষ বা বেলেগ এটা কৰ্তৃপক্ষ ইয়াত বিভাজন সৃষ্টি কৰা
যিটো টুপি পিন্ধৰ ৰাজনীতি তেওঁলোকে এই দৰিদ্ৰসকলক যিটো পিন্ধাই আহিছে সেইটোৰ পৰা দূৰত্ব থাকিব লাগে বুলি আমি সংবাদ মাধ্যমৰ থ্ৰুদি শুকিয়াই দিব বিচাৰোঁ সেই নহ'লে অনাগত দিনত যোনখিনি আমাৰ তাত এভিডেঞ্চ আহিছে যাৰ বিয়াগুম ব্যক্তিসকলৰ যিবিলাক আমাৰ তাত এভিডেঞ্চ আহিছে নহ'লে অনাগত দিনত তেতিয়াহ'লে আমি সকলো বস্তু ৰাজহুৱা কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম সেইকাৰণে আমি ক'ব বিচাৰোঁ অট'নমাছ কাউন্সিলে এতিয়ালৈকে নিমাত হৈ থকাটো আমি এটা সন্দেহ ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ তেওঁলোকে কাৰণ গাঁৱৰ ৰাইজে এতিয়ালৈকে তেওঁলোকক প্ৰেছাৰাইজ দি আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে নিমাত হৈ আছে সেইকাৰণে আমি সংবাদ মাধ্যমৰ থ্ৰুদি অতি সোনকালে যাতে এইটোৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে বুলি আমি দাবী জনাইছোঁ কাৰ্বি আংলং দেমটাঘা পেন মিজোৰাম হানছে ৰিপৰ্ট বিশ্বনাথ কাৰ্বি লাইভ পিনি আদুনটো আৰ্চিক জিত পেন সদ্দা গবেতা আৰ্জুইথা বিশ্বনাথ আলংৰি বালিসাং ৰাইকম আসাইখিয়াটো Akimi SOP aron ke kroikre atumaphan kenep kang saiji pura cherok tokpen sai kacheklem containment zone Biswanath alongri balisang ahabar along balisang raikom asai kyatum cherok tokpen Akimi SOP aron ke kroikre atumaphan kenep lapenan parta aron re pen kebek dampar gari atumaphan kenep kang nangpon Lapusansi balisang ahabar along raikom asai kyatum dode sang se sodak pen amena asai kacheklem Piniaduntu arsik jit abirta lapohenlo patumi jakhong ni phai ke bhomtiarni nihang Karbi Anglong arlo tumpreng open stage along Bharatiya Janata Party mass joining program lapen Assam Darshan scheme ame kapadapon patumi jakhong ni phai ke parni nihang Karbi Anglong arlo tumpreng open stage along Bharatiya Janata Party mass joining program lapen Assam Darshan scheme ame kanipon Angso Amei Assam Darshani Scheme Pen Constituency Lakha Sirkep MSC Atumaphan Mandir Church Kikim Aphan Tangka Kerap Kapajir Lapen Bangso Along Kachitong Alohi Sarpo Aman Pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be MLA Rup Singh Teron Lapen SES Deputy Commissioner Utpol Soikia Lapen Ari Sangho Atum Sitami Chetong Dun Lapen Dat Api Bangso Amei Along Amachi Mass Joining Program Deng Pontu Bangso Mass Joining Program Along Penang An Araratum Amethanga Party Pen COC Puthot Bharatiya Janata Party Along Chepau Duntu Lason Thakhaksi non malam Karbi Anglong arlo poriborton sarkar atomon ketap kelik parpik ajok kaprek rat charia songalong COC Puthot Jengtoy Jengni Pen Bharatiya Janata Party poriborton sarkar mate Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Kachari Pon Kemisen Ketek Dun Long Ajoksi Radatum Bharatiya Janata Party rat charia songalong Chepau Dun Rentilo Bangso Bharatiya Janata Party mass joining program along Chepa Ogdun Atum Lake Congress workers Mohan Rongpi RTI activist Ruth Bepi Komal Rongpi Om Puteron Pilapen kaprek party leaders Atum Sitame Ongdung Pen Chepa Ogdun Tanglo Bangso Ateng Arnibang Amarsi Congress Klem Bangpu Bangpi Atum Bharatiya Janata Party along Nangchito Nangcherabdun Thek Pulotangte Bharatiya Janata Party a Sarkar Mate Poriborton Sarkar Ansose Achite ding silang lapen ansose radaphan rablong silang puta meyalong chethan chimumpon Karbi Anglong dokmoka pen singrong pi report Biswanath Karbi Live aduntu arsik jit lapen sodda ka birta lapohindo Karbi Anglong koilamati lapen sotiana adak BBDC atwar pen tharlon hini ajuk ingnamapi mate marat marenga pipen kachepa jokjia phanpura towar babbi ke panasai kerengpon Towar henlo monit atum achite aponglo Towar jongsi kopine ka pherepon meme ason dokok lepute monit atum kedam kebang asa pakisung do lapen akichak nap do Koilamati lapen sotiana adak BBDC atwar adak ingna majo phere meme monit atum ingna lapen bongkrui kachitong pen phere meme pen akeng phu claim et anta dolo Hem kele pen kapere amin man pen ancho thekhe jun thekhe anta chetong nangrentilo Lapuson apora hut Chingrum Youth Association amepu jirsong tok bilapen aria sangho tum lapen niliparo Student and Youth Council amepu rupsing phangchotum chetongdun lapen Koilamati Development Block Committee amepu longki phangcho modern kathar lapen kaprek party claim bang khuatumta alohi aman pen chetongdun Lapenan parta sotiana ke parlo sarkari gaobura manping pen chetongdun Lapenan parta nilip ahabaralong koson pensi kapaching tur ponthek jima pu kaike apor kamatha ponwer abang pu manping kedo James phangchola pen boson rongphara tumta labangso atwar ke panalong chetongdun lapen bidi sore hei alam chethan chimumpon
lapen chingrum youth association ahin pen alohi kachipachini pon angthek sitame gamusa kelok arbak pon lapen anparta party social worker ahin pen James Phangcho ahin pen ta chingrum youth association amepu jirsong tok bia phan lapen alang nilong kachir abdun aria sangho atuma phan anta karbi apoho pen archupon ahok labangso atwar ke ingna mapi ingnar pen kachipa jogjit thangnat abidita awe lasi towar ariri ke pan kapang thai pon ke akemeo asailo pusi James Phangcho pen chingrum youth association amepu jirsong tok bia phan kachoro lamthe than paklar pon ni tum nilip CYA chingrum youth association atum chutiana pen kolamatia dakalong pan bombang bom sipinian ke ni phon pleng tanglo pipot ma plotang te ingnar pen kasik sak kai samay ni tum chathan pan lo ingnar pen bom christian la pen adu ke along adu ke along mane hi pen gari bang hi pen bati bang na son chathek long le pen kaching koi ka chatong na son dupik la pen jeni sin tum klem pan bom lo bangon bang citong nang pini ni tum bang phokep ra tok sinian chatong long no pini pi la bang somai lo nang tum kichu yun pen pardan kethege ding tu nilip long kethege ding tu nang citong dun mada pini ni phok ke chok along bang ke lok son si difu pen hai James Phangcho alang li ni tum along bang pen ang humri pen ni tum phan kichu kijun lang cartoon pen chenglok la pen phang ok link crep for 1 kilo la pen surgery ti lang cartoon ka to ko ni tum phan nangwan pi pen si ni tum pini ani si bang ke dor lo la pen pardan na tum la dak kam klem mate habi ki pan tum bang ondo pini habit ke pana tum bang ke bang tikep ra phone doji an parge la tum han ke ani siang mong banan tum CYA association hin pen kon alon nan tum la ani sia nong nam mate hajira na tum ki pipon ke nili CYA youth that chatong long polo tangte nili tum hajira chipi jok toji athema theu mai sa pena jok ni tum chatong long o that matsi chatong lap pote ni tum youth 1000 of the members tamini tum hajira si pirong lo inut pen 200 ansi la pini la bang blikep so se atum ki pan habit ki pan tum bang na tum CYA a members adoma mante ka prek ang tan pen ki bang tum sila dakam kem nili tum pini habit ke pana long bang ke ang tan pen atum han si hang lo ni tum bang ke chelang dun lo ki panangi thengpi pangjok nang ji la pen towar kung along la kwan si ke pan ke palai nang ji ma la hai sini tum chelang dun thak jot lo Karbi Anglong Choki Holapen O'Nilson Rongpha report Biswanath Karbi live Tare pini prime time beta lansi kangton iklok ka dog away panta kurwang thulapen dome thakme